Denge gel, Denge Kurdistaniye. جنابندان و چیانا رادیو دنگ گلدن باشکودارین هجاده ایرو ده هزیران 2025 سه شمل بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چندنا و روژه ده پیشکش بکن دست بک چند سرنو چینمه دeniz derya gut banga iştu civaka demokratik arebera poj bu İran'ı jidar bastare. Partiya bastaya Sivîsreyê xwest hevdîtinê birêbera porebike. Behzad Çarçel qalabiranên xwe yên bi Qasim Engin rekir. La Ustûryayê li dibistanekê êrişa çekdarî pêk hat gelek mirî û birîndar hene. Yekîtiya Ewropayê li Rûjhilatê xwe ji bo şer amadekariyê dike. دوباره دم باشکودارین هجم دست به برفریان و چین خودی که اندام کنسیس کوردیناسیونا کی جاره دنیز دریا درباره بانگ آشتو جواکا دموکراتیک آریبرا پوی جیجن های راخبی دنیز دریا گوت بانگ آشتو جواکا دموکراتیک آریبرا پوی جبو ایران جی در باستاره به شخص جنیدا به شخص جواکا دورا جن کم دبه جواکی دب هارزه املی دنیرم به ویالی دا هری زیده ترجی به شخص جنیدا دخوازن و هولی را بکن تنه بکن لبه گمانیه کو فکر و فلسفه ریبر آپو خدشه کربن یکو ترجیح آزادی دانی بن هل بجارتنی خونی آزادی کربن یکو راستیج خطری سر جواکی دیت بن و تیدا خودی بریار بونه تاقاندن هری مزن جمع شورش جن جیان آزادی دادید شورش جیان آزادی خورا چندکی نو روجلات کردستان و ایران دا پیش خست به سر احساس تکوشین سالان یک روجلات کردستان و ایران به پیشنگتی جنا کرد در کتب و پیش چونکه یکو هری زیده تر سیستم دستلاتر یه هری زیده تر سال جیان دکه تکوشین جنه یعنی تکوشین هفش یا جنه ام ایروج پیشنگی و جاره که تر زندان دا دبینن یعنی به هر شی بازی تجارة تسميات قبول نكرن بحمو إشكنجة روبرومان لما دبينن أم شخصي بريشة مرادي دا دبينن أم شخصي بخشان عزيزي دا دبينن أم دبينن كو هر دچه أف تاكوشين خورتر دبا أف تاكوشين دبا مالي حمو زندانواني يعني ريبر آبو وكا خطكي دا ديار كرنه خطكي تاكوشين ينو دا ديار كرنه كي جواك بكار بن هفبش هفدرا سر خاكي آزاد جيان بكن جواک آشتی و دموکراتیک بود. همان دمی آواج بو ایرانش در بازاره. یکو هری زیاده تر جبو و جواکی بدن جیان کردن. هبش جیانه که آزاد جیان بکنجی پیشنگ ویدی سجنه. جواک جبو ایران دموکراتیک بکه جبو دموکراتیک کردن ایرانه تکوشینه که هبشی هری خورد جب مشین. Partiya Basta ya Sivîsreyê xwest hevdîtinê birêber apore bike. Sekretera Giştiya Partiya Basta ya Sivîsreyê Fransiska Siter bi navê partiya xwe tevlî kampanyayê bû û bi nameyekê ku ji Wezîr Adaletê ya Tirkiye Yılmaz Tunç Reşand xwest birêber apore hevdîtineke bike. Fransiska Siter di nameya xwe de wiha dibêje. Ji bo avakirina civakeke cihê jiyanê firsendeke dîrokî ye. Heta ku bi Birêz Öcalan re hevdîtinê nekin em ê nikaribin fikrên wî bi xurtî fêm bikin. Lewma me xwest hevdîtina birêber apore bê astengî pêk bînin. Ji wî paşeroja Tirkiye Kurdistan û Rûjhilata navîn divê derfetên çareseriya wekev û demokratîk bêne afirandin. Behzad Çarçel qalabiranê xwe yên bi Qasim Engin rekir. Behzad Çarçel got hevrêtiya heval Qasim bi bandor نه سری دا از حوالی قاسم انگین سالوگره شهادتوی دا دل و جان بیرتینم بجنا خبر وید تاوینم اجبر از حوالی قاسم پر رنگین دناستیم
از بارم اکو سالین دریش پهورمایی حوالی قاسم جرا دانستانده که هفدورا تاثیر نکرد نمایه حوالی تیکیوسا باندور بو بایزا نوتو پینجا ما سنرین متین آزاب هفدو دید او فرمانداری وی چاقی مدبو بلوک یعنی بلوک ور ما هفدو ناس کر هفدو دانستاندن کر جمجار او تیبرامن هم برای هزین نوکر و گاواویتنین پینگاوین هاتین آویتن دو ما پبره کار کر شر کر پلان کر حتی تجا بیرامنا چه او دورا در باسی تابورا حکاری جیرد بودن حوالی روشت بلوزری فرمانداری وی بو شهید روشت بلوزری جی فرمانداره که هجا و یک افسانه قومتان حوالی قاسم جوی را پرحز دکه و که جگریوی بو طیبتی عالی تئوریک ایدئولوژیک ایتیم پرورده یعنی و تابوری دا بو همجی قوتی ناوندی متین آبو سم هفره پلان و چالکی ناسکنه می دست بکی و هایا لیبالی دورا ما سال به سال جهه جدا هفدید زوستان و تحمل و تحشتیم پهوره بو اوجی چی بو؟ ایالتا بوتان بو 11 هرمین خواه بو یک هرم جلد گوتن جپه روشلت پلانلama تکتیکی اپراسیون دجی اپراسیونین ترکان که یعنی ویچاخه ایالتی بوتانج بینسیاتیو بو هنک پینگاوین چالکین باندور مبهوره کرن تاوی فرمانداری ایالتی تاو حوال جمال بو حوال سوزدار بو حوال شریف سپیرتی شهید حوال روشت بو از بوم حوال قاسم بو گل حوالی Fikrên Birêz Öcalan ji bo biryarên Kongreya Nadayê bûn îlham. Endama Konseya Jinan ya Rêveberiya Xweser û endama Nada Abîr Hesavtekî Kongreya Jinan ya li Silêmaniya xwî. Abîr daxaftina xwe de balkişan serban xalan. Konferansa Jinan a Rojhilata Navîn ya yekemîn di sala 2013 de li Amedê ya duyemîn di sala 2021 de Beyrûtê hate pêkanîn. Di Kongreya de bi taybetî di Kongreya Silêmaniyê de hate gotin ku jin li Rojhilata Navîn û li Bakurê Afrikayê şerê man û nemanê didin. Êşên jinan weke hevin û jinan destşankirin ku ev bi yekrêziyê van êşan berteref bikin. Abîr Hesav balkişan ser şerê siyemîn ya cîhanê û got şer qeyranên heyî kurtir dike. Jinan ji bo berterefkirina qeyranan avakirina civaka demokratîk derxistin pêş. Ji bo vê jî fikrên rêber Abdullah Öcalan bûne îlham. Bi taybetî giringiya şoreşa Rojava û pergala li Bakur Rojavayê Sûriyê hate axaftin. Xelkê Anqereyê gotin ji bo aştiya civakî divê meclis berpirsiyarî li xwe bigire. Welatiyên li Anqereyê dijîn têkildarî geşedanên piştî banga aştî û civaka demokratîk a rêber Abdullah Öcalan û biryarên dozdemîna Kongreya PKK rûdan axivîn. Welatiyan destşankir ku ji bo aştiyeke mayîn de beriya her tiştekî hewceya meclis berpirsiyartiyê li xwe bigire. Welatiyan got ku divê ne tenê partiyên siyasî lê hewceya sasiyên civaka sivîl û derdorên cuda jî beşdarî pêvajiyê bên kirin. Welatiyan anî ziman ku aşteke civakî tenê bi beşdariya herkesî pêkane. Yadê Latife Tabar ji gundê Perlî yê navçeya Îdirê qulpê ye. Birayê wê İsmail Kal di sala 1991 de dotmama wê Reyhan Kal di sala 1989 de geçên wê Roza di sala 1992 de û Rûken jî di sala 1996 de di nava refên gerîla de şehîd bûn. Aqubeta kurê wê Mustafa jî nayê zanîn. Dayîka berxwedêr Latife Tabar banga rêbera Poya Aştî û Civaka Demokratîk nirxand. Dibêje ez bi têkoşîna zarokên xwe serbilindim. Aştî bi axaftîne nabe divê dewlet gavan bavêje. مادام کی ای بارش بوه برادر جزاویو بک یعنی ام خوی وانانن خوی و شیدانن ام دیسا بارش دخوزه برادر جزاویو بکن برا آپو بردن عجم کرمانج لاس چلکت ام ناب هفدانه دای ام بارش دخوزه ام شیر ناخوزه تک طرف نابه
تککی طرف بارش ناوه هم بیاد خوزه اما نه دولت نگاه دیسا دخابر را دیشن تی جعری داوی سرمه تی بومبا داوی سرمه او چادوه خواب چطوری بارشه ها چطوری بارشه بانگازیا من دولت راوه بیجه اجی بارشه دخوزه امضا کن حق کرمان جا بدنی زمان کرمان جا بدنی وینگی بارشه باکی دو بارش نوه لیسا چالانگو دجواکرنا پیواژوی ده رولک مزین دکه سرمره هنری جدامزرینر انسیاتیفا هنری یاج بو آزادی لیسا چالان دیار کر کو شهر باندورکه نین لسر هنری دکه و امنر خاندن کر د 5 سالین داوید له کردستان شرکه گران هبو پشتی بانگا اشتو جواکا دموکراتیک پیواژوی که هات سپیکرن به بانگره د نوا جواکه ده هیویک چبویه جبو اشتی پیک وره ارک دکه سرمره بشن جواکه به تیبه جبو اواکرا جواکا دموکراتیک رولکه مزین دکه سرمره هنرمندان د هنرمندن له کردستان و ترکیه جبو اشتی پیک وره ارکا خو دکه سرمره خو پیک بینه بردانا گرتیه 30 سالان هات تعلق کرن نهاد شاهین لگرتکا هجماریه کا تیپا فیا به اولکاریا بلند تکیر دا تیرا گرتن و 30 سالان لگرتکه هدیه دبی ابو شاهین د چاره گلانه ده بهات بردان لبله لجنه اداره و چاودری بهنجتا نباش حالی تالی شاهین آستن کر لجنه بهنجتا گوتن شاهین ان جبون اسنامه خویا کردی بجیم من 30 سالان بردل دا و بهنجتا کو زختا پوشمانی رد کریه تالی شاهین تعلق کریه لجنه روشا شاهین وکه نینی نرخاند هروا ماینا شاهین القاو شاری خستن کری نه گرتنا الیکاریا پسیکولوژیک تevlibuna çalakien greva birçibune و هروا هاتنه ریسکرن و iddiayen وکه هیچ آماده نینه tevli civake bebe و جبو civake خطریه هاتیه کرن بوان iddiayan جبو شاهین بریارا başne haliye hatiye dayin lijne diroka nırxandına nu da çare kanuni زاروک کل خارپت کته گوله خنقی لخارپت زاروک 12 سالی د گولا بنداوا کبانه ده خنقی زاروک بناوی مفعا و مالباتا خو چو سیرانه جبو هنیک بونه کت گولا بنداوی پشه لبر چمه وندابو تبی همو مداخله تیم تندرستی جزاروک 12 سالی جانا خوش دستا جنازی وی جبو اوتوپسی برم مورگان خوشخانه باجیر درباره بوی ردجی لیپرسین هات دست بکرن Sohre Diyarbakır Suriye'de 24 saatin davide her kem 13 kesatine kuştun navenda çavderiya mafemruvan al Suriye Sohre da zanen ku le Çolistana Suriye du civan jiber taqina mayine jiber mahiyen şer jana xoj destaye le Bakure idli beji jiber pevçune ke ciwane ke hatiye kuştun le deraye komeke çekdar anne naz ciwane kuşt her vahal dera zoreji du bazırganen çekan hatine kuştun Sohre da zanen ku le raqayji cenaze jneke ku şopên işkenceyle hene hatiye ditin li derazor û derayê jî du ciwan di bûyerên cuda de hatine kuştin. Heman navên de destşankir ku li gundewarên Cablayên Lasqiyê jî komeçekdarên nenas du sivîlên Alewî kuştine. Li derazorê jî cenazeyê endameke Wezareta Parastinê ya Desthilatê Şamê hatiye ditin. Hat diyarkirin ku li Humsê jî de encama êrişa li dijî navenda lêkolînên zanistê de endezyarek hatiye kuştin. İsrail'e reviyen keştiya madlene dersinor dike. Wezareta Karên Derve İsrail'e li ser platforma X'e daxuyanek dawgut aktivisten li keştiya ku weke keştiya selfie penase dikir jbu vegerinin welatê wan birine balafirgeha Ben Gurione. Wezîrê İsrail got ku ev aktivîst wê di nava çend saatan de werin şandin. Çavkanên herêm jî ragihandin ku aktivîstan îmzekirina belgên dersînordarkirine û terikandina İsrail'e red dikin. Heman çavkanyan got li gor kanûnên İsrail'e ji bo aktivîstan dersînor bikin mecburun wan derxînin pêşberî maqamên dadgeriyê.
li balafirgehê jî konsolosên welatên aktivîst pêşwazî kirin. Li Asturyayê li dibistanekê êrişî çekdarî pêk hat gelek mirî û birîndar hene. Li gorî daxuyanê Wezareta Karê Hundir ku li qenala televizyonê ya cemewariya hatiye weşandin êrişkar miriye. Medya Asturyayê diyar kir ku di êrişa roja sêşemê de herî kêm 8 kes mirine. Saziya televizyon û radyo ya cemeweriye ÖRF ku polîsên xwe cî weke çavkanî nîşanda diyar kirin ku xwendekar û mamostê jî di nav de gelek kes bi giranî birîndar bûne. Tê gotin êrişkarê ku tê texmînkirin xwendekar bû xwe kuştiye. Polîsan diyar kir ku li kolana ku dibistan lêye operasyonek tê kirin lê detayên berfireh natiye dayîn. ÖRF ragihand ku polîsan avahî vala kirine. Trump li dijî çalekvanan 2000 leşker erkdar kirin. Serokê Amerîka Donald Trump di serdema duyemîn a serokatiya xwe de ji ber biryarên li dijî penaberan rastî bertekên tund tê. Çalakiyên li dijî siyaseta Trump di roja siyemîn de li Los Angeles dewam dike û her diçe dijwartir dibe. Polîsan jî sûh û neh kes girtine bin çavan de. Pentagon ragihand ku Trump 2000 leşkerên din erkdar kiriye, 700 piyadeyên deryayî jî li herêma Los Angeles bicih kirine. Ajansên cîhanê ragihandin ku polîs li dijî çalekvanan guleyên plastîk bikaranîn û wênekêşa İngilîz Nick Stitter jî birîndar kirine. Welatiyê Kaliforniyayê Gavin Newsom jî li ser hesaba xwe ya X'ê peyamek da û got peyadeyên deryayî ne piyonên siyasî ne em ê li dijî rêveberiya Trump dozê vekin. Newsom diyar kir ku divê dadgeh û kongre li dijî vê rewşê têkeve nava liv û tevgerê. Yekîtiya Ewropayê li rojhilatê xwe ji bo şer amadekariyê dike. Bi şerê Rusya û Ukraynayê rê gelek welatên Rojavaya Ewropayê jî xwe dibin gefa şer de dibînin. Serokê Partiya Yekîtiya Netewê ya Rastgiriya Tund a Fransayê Marine Le Pen balk şanser mijarê. Le Pen daxaftina xwe ya di çalakiya salvegera hilbijartinên Parlemena Ewropayê de got hemû komîsyonên parlamentoyê bi awayekî patolojîk li rojhilatê Ewropayê ji bo şer amadekariyê dikin. Le Pen destşan kir ku Ewropî bedela xwîn rijandinê dizanin û daxuya kirin ku kesên şerkeriyê dikin nehiştin ew were ser hukûm. Le Pen berê jî anîbû ziman ku divê Yekîtiya Ewropayê bi pêşengtiya lîderên rastgir di reformê re bên derbas kirin. û Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron bi provokasyona şer tewanbar kiribû. Le Pen daxaftina xwe de balk şanser serdanên Macron em bi serokên Almanya, İngilîstan û Polonyayê re û pirsa gelo ev koalîsyon ji bo aştiyê dixebite an ji bo şer pêş xist. Ev axaftina Le Pen di nava Yekîtiya Ewropayê de nêrînên rastgiriya tund ya li ser şerê Rusya û Ukraynayê nîşan dide. Pispor destşan dikin ku beriya hilbijartinên serokkomariyê yên li Fransayê Le Pen wê van gotinên xwe xurtir bike. Meyla zêdebûna milîtarizasyonê di polîtikên parastinê yên Yekîtiya Ewropayê de di siyaseta navxweyî de nîqaşê çêdike. Belê godan jemen çê nîrû pêşkêş kirin ji bo godarkirina we spas ana xatirê we de dimeş.